Spoštovani poslušalci, starši, sorodniki in vsi ostali gostje. Lepo pozdravljeni na prvem junijskem večeru glasbenega centra Do Re Mi, ki ga pripravljamo v sodelovanju z Zavodom za kulturo Bled. Zelo smo veseli, da smo po uspešno izvedenih junijskih večerih lanskega junija tudi letos dobili priložnost, da pokažemo glasbene sadove minulega šolskega leta. V današnji program smo uvrstili točke, ki so zaznamovale naš tradicionalni praznični koncert v decembru. Kot se verjetno še spominjate, smo koncert imenovali Do Re Mi Eurovizija in nekaj teh točk boste slišali tudi danes. V glasbenem centru Do Re Mi sodelujejo 3 zbori. Mladinski zbor in vokalno skupino Do Re Mi boste slišali danes, otroški pevski zbor in naši najmlajši pa se bodo predstavili na drugem večeru prihodnji četrtek, 20. junija, prav tako ob 19:30. Vabim mladinski pevski zbor pod vodstvom Neže Kavčič, da nam poboža srce s 3 skladbami. Slišali bomo himno Evrovizije, Mlade oči in francosko ljudsko Slišim mlin. Dear visitors, parents, relatives, and all other guests, welcome to the first concert of so-called June evenings that Do Re Mi Music Center is preparing in cooperation with the Bled Institute of Culture. The youth choir, led by Neža Kavčič, will sing 3 songs for us. Zelen
V nadaljevanju se nam bo predstavil Mark Volasko. Mark je navdušen glasbenik in oboževalec pihalnih orkestrov. Trenutno se uči igrati kar 2 inštrumenta, v načrtu pa ima učenje še drugih glasbil. Danes se bo predstavil na eufoniju. Njegov mentor na tem inštrumentu je Luka Einfalt iz glasbene šole Domžale. Mark Volasko is a talented young musician and a big fan of brass bands. He can play several instruments, and today he will perform with euphonium. His mentor on this instrument is Luka Einfalt from Music School Domžale. We will hear the song called The Waggly Tail.
Zgodovina Evrovizije sega v leto 1956. Takrat so Evrovizijo ljudje večinoma spremljali po radiju, saj je le malo ljudi takrat doma imelo sploh televizor. Naši učenci bodo v naslednjih točkah poskrbeli za kratek preplet evrovizijskih uspešnic. Slišali bomo skladbe Tih deževen dan v izvedbi orkestra Kitar, potem pa še 3 pesmi, Brez besed, Zbudi se in Fairy Tale. The history of Eurovision dates back to 1956. For a short flashback, we will now perform 4 Eurovision hits for you. The first one will be performed by our guitar orchestra.
Rada biti
Pred nami je nastop vokalne skupine Do Re Mi, ki je bila preteklo leto kar polno zasedena. Dekleta smo nastopila na reviji odraslih pevskih zborov in dosegle najvišji državni nivo. Sodelovale smo na mednarodnem simpoziju na Akademiji za glasbo, se preizkusile v back vokalih na rock koncertu Beat Banga Radovljica, na koncertu Pihalnega orkestra Lesce, na priložnostih nastopih v občini Bled in snemale za TV oddajo z naslovom Grajski prestiži. Danes vam bomo zapele 4 skladbe. Ahead of us is the performance of the vocal group Do Re Mi that has been very busy in the past year. We have performed at many events locally and around Slovenia and received the highest recognition for choirs on national level. There will be 4 songs tonight from us, and we hope you will like them. Me
Na naši šoli je zelo dejavna tudi tolkalna skupina, ki je nekatere šokirala na prazničnem koncertu z zmagovalnimi lordi. Tudi tolkalci so oplemenitili koncert pihalnega orkestra Lesce. Danes ste jih na začetku že slišali, zdaj pa jim prisluhnimo še v malo drugačni zasedbi. The percussionists have opened tonight's event, and now let's listen to them in a slightly different lineup. We will hear Raiders March. Preteklo leto je bilo prelomno za naš šolski orkester. Udeležili so se gostovanja v Franciji in spoznali Lille z okolico. Sodelovali so z vrstniki iz Francije in uspešno zastopali našo šolo in Slovenijo. Na tem mestu bi se še enkrat zahvalili vsem staršem in podpornikom našega orkestra, ki ste omogočili našim učencem nepozabno izkušnjo. Danes bodo orkestru pomagali naši učitelji in člani pihalnega orkestra Lesce. Pri 2 skladbah pa bodo združili moči tudi z vokalno skupino Do Re Mi. Slišali bomo skladbe Dan ljubezni v izvedbi orkestra, Ademus in skladbo Michaela Jacksona Will You Be There bosta izvedla orkester in vokalna skupina skupaj. Večer se bo zaključil v domačem slogu. Slišali bomo Čas počitnic in Na golici. The past year was a turning point for our school orchestra. They visited France and collaborated with their peers from the city of Lille and successfully represented our school in Slovenia. We would like to take this opportunity to once again thank all the parents and supporters of our orchestra who have made our students an unforgettable experience. Today, the orchestra will be assisted by our teachers and members of the Lesce Brass Band.
Ana
Jaz bi se še enkrat rad zahvalil vsem članom Pihalnega orkestra LSC, vsem članom in dirigentu Gašperju Brezniku, pa tudi aranžmaj on napisal. Gašper, hvala še enkrat. In hvala, ker ste prišli pomagati. Še enkrat vsem hvala.
Pred zadnjo skladbo današnjega večera bi se radi zahvalili Zavodu za kulturo Bled, direktorici Leji Ferjan, Ani Bajda, Andreji Završnik, vsem mentorjem glasbenega centra Do Re Mi, članom pihalnega orkestra Lesce, Klemenu Črnetu za zvok, vsem nastopajočim in njihovim staršem, ki otrokom stojite ob strani in jih spodbujate, da ustvarjajo glasbo in širijo obzorja. Vabljeni na 2. junijski večer naslednji četrtek, 20. junija ob 19:30. Before the last song of the evening, we would like to thank the Institute of Culture Bled, the director Ms. Leja Ferjan, Ms. Anja Bajda, Ms. Andreja Završnik, all the mentors of Do Re Mi Music School, members of Lesce Brass Orchestra, Clement Chernet for the sound, all the performers and their parents who stand by your children and encourage them to create music and expand horizons. Thank you for visiting and good night.